Usembut Menteri Rangba ke Jilla ba senyau bhalang dhar badai pet ya ketenat Urban Affairs ke Sarkar Jilla. Ulang ba ketenat ke aipor hadu ke shpau tarik uyayong 8,000 arpulai ya ke Harijan Panchayat Committee bakan juba balo ke jing terwa ke Sarkar ban penken ria eki brio no them yo maulong. Kuman shikado ba ke Sarkar Jilla kala terwa ban penken ria ya lai spa saupu arteli ki long yeng na them yo maulong. Syaki Jakarta nong tre ke Shillong Municipal Board Bivar Road. Ubas niya bahalang uloong Marsin Deb Shah bin Shed buun pet yakini ketenat ulalum ke jingyalang bat ki opisar ketenat malaparu da ke jingtho syaka HPC ban juba. Ke first phase ngin pen bet yakini ke jingkan ria iki natak mu komen discuss what are the best thing we do ngim mi chaka ban long wakan we have to come with a good project there. Kat balak ni persan berkeloy mah. Kat balak ni persan problem mala dai ke por pendem no. Kumni papitip na to for the election tentang mah the election but on the first day I assume office na khot meeting kaniro meaning la thau siki please reply kalau jong blueprint bingila ip what is your opinion mar he reply to Sharman high level committee sa khot ne ka join meeting na halo ko min discuss kamu sistem berfiak akan jawab neki na kamu tip kan waktu dan kan sedang meeting jong high level committee marting teng pika ngira ada kuai berka kekut kestebin tenang tak kata nila ay kafel call bikin reply no nantang sekot itu din discuss dalam denon ya gilgal kita ngin kenso ngin yakin zakat kepada 342 families then we'll go ahead with that ya gilgal will just get it from revenue things okay ya gilgal kamu ni gilgal ini kan berbeda begitu dia juga iki bola abu lupa na 23 pol so that was the proposal man so let us see how the reaction from them. Saya reply soal seperti itu apa? Nata kai reply ini saya kau bersih if necessary.